Rwanda na Congo ni ibihugu bibiri bihana imbibi, byose bikayoborwa n'abaperezida b'abahanga cyane, aho u Rwanda ruyobowe na Perezida Paul Kagame naho Congo ikayoborwa na Perezida Felix Tshisekedi. Ibi bihugu bigabuzwa n'imipaka ibiri rusange ariyo Rusizi Bukavu ndetse na Rubavu Goma, ikaba ari imipaka igira uruhare runini mu bijyanye n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Ibi bihugu by'ibituranyi bitandukanye ku bintu byinshi, harimo nko kuba Congo ari igihugu kinini cyane ugereranyije n'u Rwanda, kuko Congo iri ku buso bungana na kilometero 2345, ikagira abaturage bagera kuri miliyoni 110 zose. Gusa nanone igice kinini cya Congo kigizwe n'amashyamba gusa, mu gihe igihugu cy'u Rwanda kiri ku buso bungana na kilometero 26,338, kikagira abaturage basaga miliyoni 14. Birumvikana neza ko igihugu cy'u Rwanda ari gito cyane ugereranyije na Congo, kuko iyo urebye usanga Congo ingana n'u Rwanda inshuro zigera kuri 89 zose. Gusa nanone nubwo u Rwanda ari igihugu gito, ni n'igihugu gikataje mu iterambere ku muvuduko wo hejuru cyane. Ibi bihugu bibiri kandi bihuriye ku kuba bifite igisirikare kidasanzwe ndetse n'ikoranabuhanga riteye imbere mu bya gisirikare. Muri Congo bafite Forces Armies Republique Democratique du Congo (FARDC), ikaba igisirikare cya Congo. Naho mu Rwanda hari Rwanda Defense Force (RDF), ikaba igisirikare cy'u Rwanda. Abantu benshi bahora bahanze amaso ibihugu bibiri byombi, bibaza bati ese buriya bakozanyijeho ninde wafata undi ku gakano. Muri iyi video ngiye kugukorera igereranya ritabogamye ku mpande zombi ku bijyanye n'imbaraga mu bya gisirikare, aho ndakwereka imibare nyayo yashyizwe hanze ku mugaragaro ku bijyanye n'ibisirikare byombi. Wowe bana nanjye kugeza ku musozo. Gusa mbere yuko nkomeza, niba ari ubwa mbere wisanze hano, ndagusaba gukanda like na subscribe kugira ngo n'izindi video nk'izi z'ubutaha zigeze kugeraho uri uwa mbere. Amazina yanjye nitwa Christian NKURUNZIZA. Mbaye ikaze. Duhereye ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC, ikinyamakuru Makuru cyagaragaje ko mu mwaka wa 2023 leta ya Congo yashoye agera kuri miliyoni 794 z'amadolari y'Amerika nk'ingengo y'imari y'igisirikare cyabo FARDC. Aya ni amafaranga menshi cyane ashobora kwifashishwa mu kugura ibifaru by'intambara byo ku rwego rwo hejuru. Muri 2025 ingengo y'imari y'igisirikare cya Congo FARDC yaganaga na miliyoni 700 z'amadolari y'Amerika, biteganyijwe ko azakoreshwa mu bikorwa bitandukanye bya gisirikare nk'imishahara y'abasirikare ndetse no kugura ibikoresho by'intambara. Ku ruhande rw'u Rwanda, RDF ikaba igisirikare cy'u Rwanda ishorwamo ingengo y'imari yagera kuri miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika. Akaba ari amafaranga yifashishwa mu bikorwa bitandukanye bya gisirikare nko gutegura no gutanga imyitozo ya gisirikare, kugura intwaro nshya zigezweho, kongera amahugurwa mu bya gisirikare n'ibindi. FARDC ifite abasirikare bakora bihoraho bangana n'ibihumbi 134,250 baba mu nzego zitandukanye z'igisirikare cya Congo. Muri Ground Forces cyangwa se abasirikare barwanira ku butaka, Congo ifite abasaga 103, ikagira abagera ku 6700 babarirwa muri Navy bacunga umutekano wo mu mazi, bakagira abasirikare bagera ku 2550 babarizwa muri Air Force bacunga umutekano wo mu kirere, hakaza abasaga 22,000 babarizwa muri Republican Guard. Aba ni abashinzwe gucunga umutekano w'umukuru w'igihugu n'umuryango we ndetse n'abandi bayobozi bo ku rwego rwo hejuru. Aba basirikare bose bahuriye ku ntego imwe yo kurinda no kubungabunga ubusugire bwa Congo, ndetse barahereye ku mugaragaro kwivuga n'uri wese wagerageza guhungabanya umutekano w'abaturage. Mu Rwanda, RDF ifite abasirikare bagera ku 34 bashobora no kwiyongera kandi bakora bihoraho, bakaba mu nzego zitandukanye z'igisirikare cy'u Rwanda. Abagera ku 1000 babarizwa muri Rwanda Air Force, abandi bo bacunga bakanabungabunga umutekano w'ikirere cy'u Rwanda. Hakaza Rwanda Land Force irimo abasaga 25,000, aba ni abasirikare b'u Rwanda barwanira ku butaka. Hakaza na Reserve Force ibarizwamo abashobora kwifashishwa mu gihe bibaye ngombwa, aba bagera ku 20,000. Hakaza n'abandi bacunga umutekano w'imbere mu gihugu barimo RNP, Rwanda National Police basaga 15,000. RDF ifite intwaro nyinshi z'urugamba zirimo nk'indege z'intambara zigezweho, izi ziganjemo izizwe nka Mi-17 Transport Helicopters. Izi zikaba ari indege zifashishwa mu gutwara abasirikare n'ibindi bikoresho byakwifashishwa mu ngendo zose zo mu kirere bakora. Hakaza Mi-24 ndetse na Mi-35 Attack Helicopters. Izi zikaba indege z'intambara zizwiho ubushobozi budasanzwe ku rugamba, harimo nko gusenya intwaro ziremereye, haba izo ku butaka ndetse no mu kirere, ndetse no kurasa ku ntera ndende. U Rwanda rufite drones zizwi nka unmanned aerial vehicles. Izi zifashishwa mu gukora ubutasi ndetse no gucunga umutekano mu gihugu cyose. Ku ruhande rwa Congo, FARDC ifite ibikoko by'indege z'intambara zizwi nka Su-25 Frogfoot. Izi bafite zigera kuri 6 zose. Izi ni indege zibangutse cyane ku rugamba ndetse zikanarasa ku muvuduko wo hejuru. MiG-23 iyi nayo ni imwe mu ndege z'intambara zifashishwa n'igisirikare cya Congo, ikaba imwe mu ndege zidasanzwe kandi zigezweho mu bya gisirikare. Congo kandi iherutse kugura indege nshya y'ubutasi izwi nka Paramount Ahirak. Usibye kandi ko iyi ndege izwi cyane mu butasi, ishobora no kwifashishwa ku rugamba kuko iremye nk'izitwa fighter jet. Ikagira kandi n'izindi ndege zizwi nka kajugujugu cyangwa se helicopters, harimo nka Mi-8 Transport Helicopters.
Izi zikoreshwa mu gutwara abasirikare n'ibikoresho byabo mu bice byose bitandukanye. Mi-24 attack helicopters zifashishwa mu bitero karabutaka, haba ibyo mu kirere no ku butaka. Ku bijyanye n'intwaro zifashishwa ku butaka, u Rwanda rufite tanks cyangwa se za burende zifashishwa ku rugamba zigera kuri 34. Izi ziganjemo izizwi nka T55 tank. Izi ni burende mbi cyane ku rugamba kuko nta hantu zidashobora kunyura, kandi ku muvuduko wo hejuru. Zikaba zizwiho gukomera, ibyo bikarinda uzitwaye. Mu kurasaho izi ziravundereza kuko zirasa ibisasu biremereye kandi mu ntera ndende. Ku ruhande rwa FARDC bafite burende y'igikoko izwi nka T72. Iyi nayo iyo bigeze ku rugamba ntibisanzwe, kuko ifite ubushobozi bwo kwihuta cyane kandi hashoboka hose ikahanyura. Ikajya n'ubushobozi bwo kurasa no kurimbura izindi burende bihanganye. Congo ifite burende zirenga 50 zose zishobora kwifashishwa mu ntambara. RDF ifite imodoka z'urugamba zizwi nka armored fighting vehicles. Zikaba ari imodoka zifashishwa n'abasirikare mu gihe cy'urugamba. Zikajya n'ubushobozi bwo kwiruka ku muvuduko wo hejuru, guheka izindi mbunda ziremereye n'ibindi. Muri zo twavugamo nka Otokar Cobra. Izi zirazwi cyane mu bijyanye n'urugamba. Zikaba imodoka zakorewe muri Turkey cyangwa se Turukiya. Akaza RG-31 Nyala. Izi nazo ni imodoka z'intambara zakorewe muri South Africa. Ku ruhande rwa Congo, FARDC ifite imodoka z'urugamba zizwi nka 160 Kasa 2. Izi nazo ku bijyanye no kwiruka ntizisanzwe kandi zirasa ku rwego rwo hejuru. Ku bijyanye na rocket systems, u Rwanda rufite RM-70 multiple rocket launchers. Iyi ni intwaro idasanzwe ndetse itigonderwa na buri gisirikare cyose, kuko ishobora kugura agera kuri 1,400,000 z'amadolari y'Amerika. Ikazana na misile zayo 365. Birumvikana neza ko ari intwaro idasanzwe mu bya gisirikare. Iyi ntwaro yifashishwa iri ku butaka, ariko ikaba yarasa indege z'intambara ndetse no ku butaka ariko mu ntera ndende. Ikaba ishobora kurekura ibisasu byinshi icyarimwe kandi idahagarara. Ku ruhande rwa Congo, nabo bafite Type 81 MRLS, nayo ikaba ari intwaro iremereye iri mu bwoko bwa multiple launchers. Ikaba ishobora kugura agera kuri 850 z'amadolari y'Amerika. Igashobora kandi kurasa ibisasu byinshi icyarimwe mu ntera ndende. Nubwo imibare twagiye tubona igaragaza ko u Rwanda rwo ruri hasi mu bijyanye n'igisirikare ugereranyije na Congo, ibi ntabwo bivuze ko u Rwanda rufite intege nke mu bya gisirikare. Kuko si inshuro imwe wumvise u Rwanda mu bikorwa byo kugarura amahoro mu bindi bihugu nka Mozambique n'ibindi. Wibutsa ko iki cyegeranyo twagikoze twifashishije amakuru nyayo kandi yashyizwe hanze, ndetse nta ruhande na rumwe twabogamiyeho. Inanzuro y'icyegeranyo cya none nshimira ko twabanye kugeza ku musozo, kandi ubaye ufite igitekerezo wacyandika hasi muri comment. Wibuke gukanda like na subscribe niba wakunze ibyo dukora. Amazina yanjye nitwa Christian NKURUNZIZA. Ndabashimiye nawe ubutaha.